ria kuhurukia nyina wa muhuri biacara wigatu Joel Kife Nancy Muthoni mwena wa Kabati gicigo-ini kia umbunge gia Kandara kaunti-ini ya Murang'a rigomanithirie atongoria ngathi na miahu itiganite ya kiuteti ndumiriri ya urumwe igiakiririo na njira nene. Mutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga kira muingi mihang'o ya BBI no kurugama irugamitio ro hanini na ica ikuhi nimekwambika mitaratara ya gucokia reggae. Itua ria mwisho rigiĩ riboti no riri moko-ini ma majaji 7 a gucokia cira riko na makaheana itua riao tariki 20 mweri uyu turi. Nilikuona pahali. Asante sana kwa kuja. Mutongoria wa ANC Musalia Mudavadi, Kalonzo Musyoka wa Wiper na mutongoria wa Ford Kenya Moses Wetangula ni mahinyireirie ya Kenya mahemberie thayo o ndomwe na urumwe. Iwe na amani, tusije kupoteza maisha ya mtu yeyote au kuharibu mali au mtu yeyote kujeruhiwa kwa sababu ya siasa. Atongoria kanitha nao ni moretie ateti metheme gutongorio ni nda ciao na metekere kuiga mabataro ma Kenya muhari-ini wa mbere. Lakini hukusema Raila tosha, ulisema Kibaki tosha. You did not bring yourself first. Na mimi sitasahau. Hiyo sitasahau. Na Mungu alikutumia kutuletea president that time. And those things can happen even now. Ona kuri uguo atongoria mwoho wa Tanga aria mauma igongona-ini riri matongoretio ni mumbunge wa Kandara Alice Wahome na Moses Kuria wa Gatundu ya muhuro ni matetire thutha wa kwaga kuheo mweke wa kwariria muingi makiuga uyu ni undu ubangirwo ndagika-ini ya muthia. Tire mumbunge wa Kandara tiga Alice Wahome na kugiria Alice Wahome wa mbere aheane rabirabi ciake eta mumbunge wa gicigo giki na wakeri rabirabi cia deputy president ni thoni na rikone gwakwa ndutudikiri mundurume unyume. And of course you have seen that I have been denied an opportunity, not by the family. I don't want to say by who. I think there was a last minute panic. Mutigaire ni agathiririo na njira nene President Uhuru Kenyatta no ria ndumiriri yake thomirwo ni speaker wa bunge nene ya bururi Justin Muturi akiuga Muthoni ni mundu rekuruhanagia na maundu maingi mokoria wa bururi. Gerifotera Kameme TV kuma kaunti-ini ya Murang'a. Retore kone